Ala menarik guar seng-seng sawaon. Daksong seng-seng sawan hodoki. Ala seng-seng sawa jonai kampus don. Malam-malam merek peta pe ikom manak do sotok langsung tu jalur Joglo. Ya, jadi langsung tu jalur UI do. Jala ima si dono nami terengotuson. Selamat menunaikan jabatan baru dengan pajupang kebehit hari Minggu nanangrok. Adong kodison 12 grup letare guarra ima nomor tarompeti. Kapan di tadi? Totun so martugas pagi marai martugas sore maranoni. Di si padita be nego do padita Silitonga. Anaknya almarhum padita pengarang lagu. Harusnya nani karang itu ya. Iya, aedena itu. Iya, ronggo edena nama menarik di si. Jong-jong johamu di si letare. Ada kaida di senon. Iya, oke. Bisa ada padita be nego sirait. Ialah sedanai padita marurut Silitonga, padita di Cijantung, sedanai padita resort di Kebenjeruk. Nas asingi arang nomor tugas Sasitonga dohotia 200-an. Jadi mulai tema di Nasida ala kebetulan padita Elisaon anggotani grup letare. Grup letare. Jadi ada solidaritas. Ya, jadi paroha tauman noni. Lalu alarong nama bok kami tonggo padita di kantor distrik padita Badia Utagalung jong-jong kamu sih rap do staf kantor distrik padita Wilson jong-jong mak ya nasida mak alana rak saya ganuk tok kita rutuson alana makin baca kahuri beta ya ima selamat datang mak tong di padita Elisa. Ya mudah-mudahan sukses ke depan. Zone menang anggota MPSD nama Jais Kanakin. Puji Tuhan ada sesuatu yang baru yang harus kita harapkan ke depan. Jala Porsero kami AKBP Seng-seng Sawan akan suatu saat menjadi punya nama di distrik DKI Jakarta Raya. Ala unang be kelas E bihamoto. Molo kelas E-on Tanggararan Nasawotik. Jadi kebuido meningkat. Duk pada edisi non gabe masuk tu kelas D. D. Alana tak klasifikasi hodo kemampuan huria. Aladang sudidus tanggung jawab menggohi program ni distrik. Adong kelas A, adong kelas B, adong kelas C, adong kelas D, adong naperpudi kelas F. Jadi ikom meningkat ma tudikinan angro. Jalalas roha di sudia kapakubasan muna. Apalagi nakin si tobol ilion jala macay hapal lo hida si tobol le. Jadi pinaruaw deh tiap minggu. Ala ganong tiap minggu do saya paborat to padita. Saya orang mereng-mereng may batahin narak do rumah. Alay lasroha berarti luar biasa. Nak peditung-tungane COVID. Ternyata ada kurang di kita. Piga huria di Menteng Lama Nabarpudi uresmi hodo jabu di padita resort justru di tonga-tongani COVID dengan harga rumah 1,4 M. Bayako kamu mah
di tengah-tengah ni COVID boy membangun jabuni naposoni Tuhani. Di Duren Sawit meresmikan renovasi gereja hampir 1,7 M. Jadi luar biasa dok. Jadi di tengah-tengah ni nasongoni gudangnya ke pergumulan di sido hita ikon lamar sigogo marsi ranggut rap dohot Tuhani. Jangan dong naso tarpatu-patuhani. Hidup prinsip dasar. Mula pinapugus-pugus do, udok matuhamu lampugus deh. Adonggo dihitaan pameo nihulit gada inarwani. Alai lapina bugus-bugus suriai lampugus do. Ololo laos rahar. Dangadong manangah pasu-pasu disi. Jadi unang iba bugus-bugus samuiru na hodok. Ikon buka maruhamuna manupahi huriai. Ya kalau memang dia mampu memberi bantuan tu gereja itu tantangan ini nakin berkualitas jemati. Ya kalau Tuhan beri kelebihan kenapa kita harus menjadi orang yang selalu merasa merengek-rengek. Padahal kita sudah diberikan berkat yang luar biasa. Naima idok rohku persip nama cearga di tengah-tengah ni perminggu atas serion. Lambues mahmutu huriyai, Tuhan akan memberikan yang lebih baik, banyak lagi yang berkatnya berkelimpahan. Itu harus doa kita bersama. Datung adong marangana kita kebi pugus. Adong go huriyai di distrikon lam pugus lam la sorongo. Mamoro di bana belga alai di tikion. Basongoni ma pardalane huriyai pe kurang ka persoalan disi. Ngai bagi hamu ka persoalan rak nasosah da beratusoni. Unak pula bagi hamu persoalan huriyai. Akan ada yang gani do. Jadi rasoni mak adong utak kuhian tuson. Ima padita simajutak kia dorotuson ditikin asal kui. Alai maro parhalado pazupang dotami. Jalarodo halako tujau tong rame-rame. Alai songoni ma oro peraturan ni kantor pusat na ladang ausi baneska. Itu di papido memusai papidi memusai skana. Gawe itu HKBP Kalabagading. Aronggoro keluarga idisi. Jadi songoni ma nama saya. Aledak pola pinato orangi. Pinabuah-buah sudah. Itu sialana. Alai tuan ini matongi sudat. Padita juta ke. Aeroma naik baru naik 2 padita. Sada padita resort, sada padita calo padita. Jalodo pangiduan titikin perpudion. Ikut saya dong aka hasurungan yaka. Paditai, mula sorok kasurungan nadak si jalo beluk mai hitani. Jadi orang gua kasurungan di paditaon. Jadi ada yang ada waritai, bapinai mai mama akan naudi nadenggat tutikin nangro ala dunia kampuson, totu dunia musik. Ikon berkembang ma di huriaon. Masih tugu-tugu mahamu. Ala padita Elisa si tabunanon. Termasuk do malomar organ. Calo padita ope, boido malomar organ. Jadi permusik go naro tuhuria sereng-sereng sawon. Jadi puji Tuhan mak, memaju manom musiknya huriaon, jala mulubui, martagarik pe, pukahamu mak. Boido martarompet, boido marsuling. Salam tumajuna tutekina nangro. Jadi marak nabui sirohonon. Molo dihitaan kuarion hujan berkat. Ya jadi baido roa na aro kuarion angan-angan nehurion.
Jadi kurang ma pasu-pasu tuhuriau tua kati kita kenangaro. Kembangkanlah talenta musik salam berkembang huriaon tua kati kita kenangaro. Di pasu-pasu tuhata ma parmingguata sadarion. Horas Madita, Jongjong Mahita, Marede Mahita sian nomor 227. Tatangnya korma piliata. Aledi bata manami nadi banua gijang. Hodo haroroane saluhut silehol-lehol nadinggan. Do nasa uri basa nama uri utus. Upasatami masian nadi dewan mitu tuhami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabi uap na hutus di julum. Pasu-pasu mejala ramoti. Asahu parasia kami pilihanon pati bulho na rajaomu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohaname marhiti-hiti tordim. Asalam butadahame gurang ni sidauliaum itu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami naliban wagijang sai pinarbadia makuarmo sai Roma harajaom sai saud malomone roham di banotungaun songon naliban wagijang leo matuhami sedarion hanguluan siapari sai sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan nomor dosa tuhami unak kami tugiotu pangujunan palua mahame sian pangago. Pasu-pasu ni tuhata.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sodakon Tuhan di batamu behina tuho jala asima rohana medaho. Di dopakon Tuhan di batamu behina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim. Foto. Mauli ate ma di tuhata ala nunga tulus parminggota di bagasan Arianon dinalau paporhaton sekaligus naing majakon amat tapat dita hita di huria HKBP sereng sawah mardalas sonang soharibu-ribuan naing las udutata dope muse acarata dukon ditutupan nong martangiang di konsistori asa unang pitor mula johita hamu amanami doho inanami akay anak kon namin na poso bulung remaja do sekolah minggu dinanaing patupota acara ramatama dinalau paworhaton doho nama jakon nama tapadita hita di bagasan sadarion jalan marsi panganod do hita luhut unang mabiar hita tadi do si panganod di hita jalan nong dung di padengkat di son meja langsung do hita marsi pangano nanti amang do taminang saluhut mahita nadong di huriau unang ma jolo hicat hita hok mahita di tempat tabi dapola dong jeda tapaken nong lanjut